বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আপুনি চাকৰি কৰে নে বিজনেছ কৰে? নিশ্চয় চাকৰিও হ'ব পাৰে নাইবা বিজনেছো হ'ব পাৰে। চাকৰি বা বিজনেছ নকৰাকৈ কেনেকৈ আপুনি কৰৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি? হয় বন্ধুসকল, ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই কৰৰ টকা ইনকাম কৰিব পাৰি। হয়, ডেৰাডুন চহৰৰ বাসিন্দা উত্তৰাখণ্ডৰ অনুৰাগ ডোভাল বাইক ৰাইডাৰ্ছ UK07 ৰাইডাৰ অসমত আহিছে, যিজনৰ ইনকাম জানিলে আপোনাৰো আচৰিত লাগিব। आसाम के लोग तबाही কেতিয়াও চাকৰিত ইমান টকা পোৱাটো সম্ভৱ নহয়। হয় বন্ধুসকল, 24,40,000 টকা ইনকাম। হয় বন্ধুসকল, সঁচাকৈয়ে প্ৰমাণ সহকাৰে চাই লোৱা আহকচোন। এয়া অনুৰাগৰ ইউটিউব চেনেল। বৰ্তমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 1.5 মিলিয়ন আৰু এতিয়া চাওক এষ্টিমেট মান্থলি আৰ্নিং 2.1K 3.9K হ'ব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য হিচাপত 1,56,000 টকাৰ পৰা 24,40,340 টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, ডেৰাডুন চহৰৰ উত্তৰাখণ্ডৰ বাসিন্দা বাইক ৰাইডাৰ্ছ অনুৰাগ ডোভাল অসমলৈ আহিছে। এয়া কোনো গুণে চেলিব্ৰিটিতকৈ কম নহয়। অনুৰাগৰ বাইকখন কাৱাছাকি ZX টেনাৰ আৰু ভাৰতীয় বজাৰ মূল্য হিচাপত 14,99,000 টকা। शुरू से शुरू करता हूँ इतिहास में, सपने भी देखे थे बैठ के क्लास में। केक लंबी सी गाड़ी और बड़ा सा घर, माँ बाप भी घूमे जहाज में। टेलिंग में नाज है, सब कुछ अब पास है। एक टाइम पे ब्रोक थे, बात वो पास्ट है। नाउ वे क्रॉसिंग द रोड क्लास में। जो मेरे सगे थे आज भी साथ हैं, अब मिलियंस पे व्यूज और खाते भी लाख्स में। 16 कमा के हम उड़ाते 60 है। नफरत को सहना छोटे वो भी आर्ट है। सामने गोल्स और हाथ में डार्ट है। बुल्सआई कभी मिस ही नहीं किया, दोस्ती यारी में स्निचिंग नहीं किया। नो पे द बिल्स एंड लिविंग अ लाइफ, नो प्लेडिंग अराउंड, सब खुद ही से किया। जो नंबर तेरा मेरा बैंक अकाउंट है। हेटर्स की गालियां जीत का साउंड है। तुम्हें तो लगता ये सब कुछ आसान, जो रातें ना सोया वो बेहिसाब है। याद है आज भी मुझे वो दिन जब ट्यूशन के फीस से लिया वो कैम था। सोचा था डालूंगा एक दो वीडियोस मिलियन में सब्स, पर मेरा वो वैम था। सहना था मुझे ये दर्द, सपने बने मेरे कंधों पे कर्ज करने को। হয় বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে। আপোনালোকক আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় জনাই জয় আই অসম। ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আছামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।